Ruhonge rwa ukuui wa muingi rukoretwo rukimurikwo ta rumwe rwa honge iria cikoretwo cikiagarara mawatho ma kuhitana na gutherema kwa homa ya Covid-19. Ene ngaari ici undu umwe na athii makiagarara makiria watho wa kuraihaniriria na kuria athii makoretwo magikuo mari aingi gukira uria ithabu ribatie. Na thutha wa President Uhuru Muigai wa Kenyatta kwaga kuregeria mawatho maya, maitho mothe makoretwo merekeirio kuri ateti na micemanio ya kiuteti undu umwe na ruhonge rwa ukuui hari guthingatithia mawatho ma mutongoria wa bururi. Na niguo gutigirira watho uyu ni wathingatwo na makiria, honge cia ugitiri kaunti-ini ya Nakuru umuthi ni itabanirie mururungano barabara-ini ngurani na thitinji citiganite cia ngari cia ukuui wa muingi tauni-ini ya Nakuru, na kuria namba nene ya athii mekorire haceke. Maisha marathi marituhite muno tondu ni twari tukahinyiririo ni ta tukirwo horo wa Covid-19 ugakora ringi urerwo ukui andu anana na maguta bei me iguru muno, na athii aria turakua ni andu aguka kuhacwo muthenya, mundu ucio aroka guku kuruta tumawira tunini koguo ti mundu uroka kwirigirira ati wira wina mbia njega. Wale ambao moja kwa moja walikuwa na makosa ambao walifanya kwa kukalia viti vile ambavyo havistahili kuwa vimekaliwa na kukosa kuacha ule mwanya ambao unastahili kuwa kutoka kwa abiria mmoja kwenda kwa mwingine. Ni mururungano gutongoretio ni County Commissioner wa Nakuru Erastus Mbui uria ucakaite uragenyuku wa uthingatithia wa mawatho maya makiria kuri muingi. Tunasisitiza na tumeona kwa kweli mandereva na watu wa usafiri wa umma, wafanyikazi wa usafiri wa umma wamelegeza kamba katika kupambana na huu ugonjwa. Kwa wingi hawazingatii tena zile sheria ambazo tuliweka, na tumeamua sasa ni kurudi, na pia tunaambia wale ambao wanahusika na mambo ya usalama barabarani wakaze kamba kidogo, kwa sababu kazi yao imeonekana iko na upungufu kidogo ambao unahitaji kushughulikiwa. Mungururio uyu ukite riri kaunti ya Nakuru ikoretwo ikiandikithia namba nene ya arwaru a homa ya Covid-19 na kuria gukinyiria riu andu matanyihiire 5,336 mekiritwo mukonde gukorwo na murimu uyu thiini wa kaunti ino kuma riria king'uki giki kiaingirire bururi-ini. Maya magithii na mbere nario ithabu ria aria makuite kuumana na murimu uyu guku bururi-ini ni riongererekete thutha wa andu angi 12 guthinikanio ni murimu uyu ihinda-ini ria mathaa 24 mathiru guku ithabu ria arwaru riu rikirugamira andu 116 310 gukinyiria riu. Andu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri.